السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورو ته په بي بي سي کې ګوره کار کوي کنه؟ بي بي سي کې افغانستان ریپرزینټ کوي. ګوره موږ کپیږي چې بي بي سي پښتو ته کار کوي کنه؟ زه افغانستان نه ریپرزینټ کوم. خو ته خپل کار کوم. خو ته خبرنګار افغانستان لپاره کار کوي او ډیره مننه. زه نه د طالبانو باره کې څه فکر د افغانستان کې؟ زه هیڅ فکر نه کوم. ها ښه دي که بد؟ د پولیس نه دي. پولیس وایم نو خو ته خبرنګار که پولیس نه مشکل نشته غالبا خبرې ده کوم نه لکه فعلا په افغانستان کې امریکا خو چې ته ګواښ کوې نه ګواښ نه کوم من حیث مسلمان په افغانستان کې امریکا مسلمان هغه زه نه وایم خو ته بي بي سي کې ناست یې غږېږي افغانستان باره کې چې افغانستان کې دا وشول هغه وشول زه ډېره کې د پوښتنه ته افغان یې مسلمان یې که نه یې هغه زما خپل کار دی. د ریکارډ بند کړه. نه ریکارډ زه په دې نه بندوم که نه ځکه ما ته سیفټي لپاره د پبلیک ته سره وړاندې مې کنګراس سره زما نوم امید ده د بغلان د ولایت ما افغان یم مسلمان زه یو افغان یم. نو چې افغان ته ولې ما پوښتنه کوې؟ نه زه ته خبرو کوم افغانستان کې امریکا ښه ده که طالبان؟ ولې ما پوښتنه کوې؟ ته څوک یې؟ ته خبرنګار یې که نه؟ دا افغان یم. ته څوک یې چې زما پوښتنه کوې؟ ته افغان یې؟ ته یعنی کوم پولیس یې؟ ته زه افغان یم. ته بي بي سي کې ناست بي بي سي په پښتو کې ناست خبرې کوي د افغانستان باره کې و زه ته خبر کوم زه که نه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. کله چې قبر ته لاړ شې ته نه به الله پوښتنه کوي زه ته نه پوښتنه کوم. You know when you go to your grave Allah will ask you did you follow Prophet Muhammad or you no ته نه خبره کوم ورا ته نه پوښتنه ده سیده yeah تعرف ايش خبرنا لكم دا خبرنګار دا د پښتو تلویزیون لپاره کار کوي او دا په بي بي سي کې ناست یو خبره هم د رښتیا نه ده. How you doing? Yeah. Okay. What do you mean disturbing? He's recording. Can I explain? Okay. And he can you Right, tell you what, you come with me and you tell me what's happening. You stay here. Yeah. This gentleman, he works for BBC News. Okay. BBC Pashto News that represent in Afghanistan. Okay. So I asked him, what's the view in the current government in Afghanistan? Yeah. And he said he doesn't want to answer. Okay. But you're, as a journalist, you're working for BBC News in Afghanistan. You have to tell the truth when you go to the BBC News. Yeah, but you don't have to answer you straight away in public. No, he doesn't have to. But I asked him, what's your view? He said, no comment. Okay. But imagine me, go to Germany or France as a journalist who represents England. Yeah. Correct? Yeah. So I have to speak. I cannot lie. We've seen the news and say talking bad about Afghanistan or England. So I asked him simple question. What's your view on the current government in Afghanistan? He said, I don't want you to ask me this question. I said, look, I'm recording this. It's for my safety and your safety. Okay. Yeah, so he said, I don't answer. Then he came to me. Okay, you don't have to answer. Yeah, I don't have to. Yeah. But if you're just following me around because No, I'm going to let him go. Yeah, but listen to me, man. If you just ask him a question and filming him for a question, Yeah. I ain't got a massive issue with that, mate. If he said he don't want to speak to you, mate, yeah. No, he's a liar. Look, he's a He's liar. not lying, man. He just No, doesn't he's a want liar. to speak. He don't want to speak to you. No, yes, because he's a journalist in BBC News. Yeah, but Yeah. if you don't want to speak to you, mate, Yeah. film me for that, mate. I wanted to ask you a small question. Okay, and that's Yeah. fine. Yeah. But he's just getting a bit worried about your behaviour because he thinks that you're threatening him. No, I was asking a small question. He was scared. Okay. But do you understand how? No, if he's you- a journalist. Okay. He's a Yeah, journalist. yeah, I Like I know. said, mate, you've asked him a question. Yeah. You can film me asking that question. I ain't got a problem with it. But once he said Yeah, he it's about don't want to speak to you, you can't just be following me around. It's a bit weird, mate. He said no to it, okay? Okay, No, that's, listen to this me. guy Yeah. And I understand Yeah. he's a journalist, Yeah. and you've got every right to ask him Yeah, a of question. course, yeah. But then you following him, and if he's feeling fearful of himself, Yeah, of course. because he's worried now, because you're filming, recording him. Yeah. So that's at that point it becomes a bit worrying. Do you know what I Yeah. mean? You can ask him questions. You're more in your right to ask him questions. course, yeah. But then filming him. So the reason, let me explain Uh-huh. this. Yeah, That's fine. You can speak to me as He well. works for BBC News, Yeah. which is in my language Pashto News. He represents Afghanistan, Yeah. correct? Yeah. So I asked him, what's your view on the current government? He said, oh, you to ask me this question. I said, look, Okay. you represent our country, Afghanistan. So now I face you, so please tell me, what's your view on our current government? Yeah. It lies in the news. It doesn't tell the truth. Okay, He's and I lying. understand that, Yeah. right? I understand that you've got your views on this. Yeah. And you can ask him a question, but if he's answered that, which he doesn't even need to answer that, and you continue to follow him, Yeah, then okay. So I'm going to close the video now. Assalamu alaikum, bro. Yeah. دا خبيث ما ولد ده بي بي سي نيوز ته کار کوي په پښتو بي بي سي نيوز ته او تمام ور بدل په لندن کې انګلند کې ناستي هم دا وایي چې طالبانو دا وکړو طالبانو هغه وکړل خو ما پښتنه ته وکړم ګوره طالبانو باره کې تاسو فکر امریکا ښه ده که طالبان کې په افغانستان کې
دوی له وځه ته د جواب نه درکول کې دوی ډیره باندې بند کړل خو وخت تیر اسکه زه پسې ورتم دا نه پریدم دا دروغ یا تمام بي بي سي کې ناسي او طالبان جنوکي نه پریدي طالبان دا نه کوي طالبان جنوکي مکتب ته پریدي الحمدلله موږ مسلمانان یاستو اسلام ورته حق ورکړی د اسلام په جنوکي ته مکتب ته لاړ شي خو دا خبيث ده خو څنګه بزي خو اسلامي شریعت ورده کې بزي خو طالبان وايي موږ جنوکي پریدو موږ مکتب ته لاړ شي خو څنګه به دي اسلامي څنګه الله ویل دي قال الله وقال الرسول او صحابه څنګه عمل پکړای نه غاښ د جنوکي افغانستان کې مکتب ته زی د درته قسم خورم چې دا ویډیو ته هر چیرې ته ویني په افغانستان کې دماغ څنګه نظر ده والله موږ ځنه بلډینګ موږ ولاکه بلډینګ مو غواړو ولاکه ټرانزیشن مو غواړو موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو چې موږ خوندې او مندې او زموږ عزت په ابرو کې او چې یو مشکلات جوړ شي افغانستان کې موږ غواړو امریکا په افغانستان کې ما دا وختونه ته وکړه مسوي د امریکا بارک افغانستان تللی و او د افغانستان کې فلانس طالبان کې د امریکا درته قسم خورم خدای ماته په خلوی ویل و امریکا خاله دا دونه خبيث انسان